Formula 1 ikaba igeze aho bita Qatar Doha muri weekend ku itariki 8. Formula 1 izaba izi modoka zabo zirimo ziragurukira mu mujyi wa Doha, aho ngaho ni muri Qatar kabisa. Ubu ngubu tuvugana bikazaba bibaye ubwa kabiri zihagera, kuko iyi Qatar yo amasezerano yo guhostinga Formula 1 bayasinye muri 2021, muri 2022 basinya diri y'imyaka 10 yose guhera 2021, ubwo ni ukugeza 2030. Ariko 2022 ho ntago izi modoka zigeze zijyayo umwaka ushize, kuko hari habaye igikombe cy'isi. Ubu ahangaha bahagera mu kwa 11 muri winter nyine, kugira ngo habe hari akayaga, ko ibi ni ibihugu byo mu butayu bishyuha. Ni ukuvuga ngo rero mwarabonye ko na za Saudi Arabia bari bariyo mu minsi yashize. Mbese ni ukuvuga ngo ibi bihugu na za bazita Singapore bari bariyo mu minsi yashize. Ibihugu bishyuha nyine bagegeza kwivujyayo akazuba kamaze kugabanuka. Ni ukuvuga ngo rero bano umwaka ushize byakutanye n'igikombe cy'isi 2022. Muribuka yuko Qatar ariyo yari yakiriye igikombe cy'isi cya football, igikombe cy'isi cyaje kwegukanwa na Messi ndetse n'abahungu be bakinana muri Argentina. Hanyuma rero ubwo ngubwo kubera icyo gikombe cy'isi World Cup byatumye bataza guhostinga Formula 1 Grand Prix. Bivuze ko rero kugeza ubu ngubu bamaze kwakira imwe bakiye muri 2021. Icyo gihe ni Lewis Hamilton waje kuba ayegukana we na Mercedes ye, akurikirwa na Max Verstappen, ndetse ku mwanya wa gatatu kuri iyo podium hariho uwo bita Alonso. Icyo gihe Alonso yari akigendera mu modoka ya Alpine Renault y'Abafaransa. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe, mbere y'uko tugira utuntu twinshi tujyamo, n'ubundi qualifying izaba ejo kwa gatandatu, resi izaba ku cyumweru nk'uko bisanzwe. Ahubwo reka twongere turebe geographical facts z'iyi Qatar. Abantu benshi bamaze kuyimenya kubera ibihugu byinshi bimaze gushoramo amafaranga yabyo. Urugero ni nko mu Bwongereza baguze iyi kipe ya Man City, hanyuma bikoza mu Bufaransa bagurayo Peugeot. Izo ni ikipe abantu bazi ko zisigaye zifite agafaranga muri iyi minsi zibikesha amafaranga ya Qatar. Hanyuma rero ubwo ni na mpamvu ubu Qatar muri siporo muri rusange. Qatar rero iki ni igihugu cy'Abarabu ku rugero runini cyane, ariko kikaba ari igihugu tugiye kureba ahantu kibereye muri Aziya. Kikaba kiri hagati y'abo bita UAE, United Arab Emirates, ndetse kiri hagati ya Bahrain, haruguru yacyo hari Iran, ndetse kikaba gihana imbibi n'iki gihugu cya Saudi Arabia. Mbese ntago gukara aho ngaho mu mazi sakarwa neza, kuko kanafata no kuri icyo kigobe bita ngo ni Persian Gulf, ikigobe cya Perisia niko navuga wenda nko mu Kinyarwanda. Hanyuma rero ni igihugu cy'ubutayu, kiri flat, cy'ubutayu completely, ariko nk'uko mwabibonye mu mafoto bo bifite amajaride. Aba nabo baba ari abasirimu cyane, baba baragize gutya bagashaka uburyo nyine bazana ubutaka bakabugura muri Afurika, bakagenda bagakora jaride kabisa. Nubwo ari mu butayu baruhira, nta kibazo kiba gifite, kuko hano ho n'imvura ziragwa n'imiyaga irahuha kandi ari mu butayu. Rero nk'uko navuga, hano Abarabu bo bagize 40% y'iki gihugu. Hanyuma abandi bantu barimo benshi nabo bita South Asian bafite 36%. South Asian ni abantu baba benda gusa n'Abashinwa, benda gusa n'Abahinde, cyangwa se abantu nyine bita ngo nabi impu z'imihondo, niko abazungu bakunda kubirondaho babita. Hanyuma kikaba ari igihugu kikiyoborwa n'ubwami, abami bo mu muryango wa Emiri. Ubu ngubu umwami ugezweho bamwita Tamim bin Hamad. Uyu nguyu baramuzi cyane mu madiru menshi ya football. Ubu ngubu niho arimo aravugwa, ariko uyu ni umudira urenze cyane. Iyo bigeze muri ibintu bya football we nta n'ikintu cy'imikino ashaka kugira. Tamim bin Hamad rero niwe uyoboye ubu bwami bwa Qatar. Iyi Qatar ikaba yo ivuga Icyongereza n'Icyarabu, kuko urumva abantu benshi hano ntabwo ari Abarabu. Haba Abarabu nyine, hakaba abantu bo muri za Aziya y'Amajyepfo, hakabayo n'Abanyafurika, hakabayo Abanyamerika, habayo abantu benshi cyane, bitewe n'uko Qatar
ubu ngubu ni igihugu cy'ubucuruzi cyane cyane, kuko nka 80% y'abaturage baho bibera muri capital city yabo ya Doha. Abantu bose bibera muri Doha. Abantu baba mu byaro ni abantu bake cyane, bake cyane. Wumva 20% y'abantu bose b'igihugu kuba bibera iyo ngiyo aba ari ibibazo, kuko abaturage babo ubu ngubu tuvugana, dukurikije raporo ya banki y'isi, ngo ni miliyoni 2 zonyine n'ibihumbi 795. Nibo baturage batuye aho hantu, kuko igihugu cyabo gifite kilometero kare 176 zonyine. Mwayumvisha ariko. Hanyuma rero ubwo ngubwo ni icyo twavuga kuri ako gahugu. Idarapo ryabo ni iry'umutuku n'umweru. Hanyuma indirimbo y'igihugu yayo bakaba bayita ngo peace to the emir, amahoro abe kuri ba emir. Emir nyine ni umuryango uyobora Qatar guhera mu bihumbi byinshi. Hanyuma moto y'igihugu cyabo akaba ari God Nation and Emir. Ni igihugu, ni Imana ndetse na Emir. Emir ntabwo agomba gusigana n'ibintu byabo. Ubundi iki ni igihugu cy'umuryango, abandi bantu bose ni nk'aho bakodesha mu ipariseri y'uwo muryango bita Emir. Ni ibyo rero twavuga aho ngaho ku bijyanye n'icyo gihugu cya Qatar. Nta kindi gikomeye. Ubwo gahunda ni ukwitega ikizaba ku cyumweru. Twiteze yuko ku cyumweru byarangira Max Verstappen bamuhaye World Championship ye, mu gihe cyari cyo cyose yaba abaye uwa mbere, cyangwa se yaba arushije umukurikiye ari we Sergio Perez bakinana amanota 4 gusa. Nta gihindutse azaba uwa mbere, abigenze nk'uko Red Bull yari yabigenje mu byumweru 2 bishize, ubwo basiganirwaga muri Japan muri Suzuka Grand Prix, kuko naho byari byitezwe yuko Red Bull yagombaga kuhavana World Champion yabo ariko ya Constructors, mu gihe icyo ari cyo cyose baba barushije amanota 5 yonyine Mercedes. Ibyo rero byarabaye babarushana menshi cyane, kuko byaje kurangira Max atwaye iyo Grand Prix yo mu Buyapani. Ndumva update zaho ntari narazibahaye, twari tumaze igihe kinini harimo ibibazo bya YouTube. Max Verstappen niwe watwaye Japan Grand Prix ku mwanya wa 2, n'uwa 3 hajeho abahungu bo muri McLaren. Abantu bo muri McLaren batangire babitondere, wo bita Lando Norris ndetse na mugenzi we bita uyu muhungu wabo bamwita Ndera Piastri. Abangaba ni abahungu mana yanjye bari mu miriro. Ubu ngubu n'ubwa 2 bagiye kuri podium yikurikiranya. Lando Norris yabaye wa 2, Piastri aba wa 3. Mu gendo bushize muri Singapore, Piastri yari yabaye wa 2 akurikiye uwo bita Ferrari, uyu mujyama wo muri Ferrari Carlos Sainz. Ubu rero bigaragara yuko Lando Norris ari kuri consistent kabisa, ntari gukuraho. Umwanya wa 2 yamaje kusiringa, nta n'umuntu ugomba kuzajya awumukuraho. Nuko byagenze rero. Urumva bikimara kugenda gutyo, Red Bull yahise isecuringa championship yayo ya 2023, ikaba championship ya 2 batwaye bikurikiranya nka Constructors. Hanyuma uyu nguyu Max Verstappen ejo bundi ku cyumweru, mu gihe yaba atwaye iyi Grand Prix ya Qatar imaje gutwarwa na Lewis Hamilton gusa, mu gihe yaba yitwaye Max Verstappen nawe azahita atwara iyo bita World Championship ye ku nshuro 3 yikurikiranya. Nta kindi, kuko we guhera 2021 nta wundi muntu ashaka yuko akora kuri iki gikombe kabisa, kuri iyi shampiyona yabo ya Formula 1 y'umwaka wose. Hagati aho kandi hano mu Rwanda mu cyumweru 2 bishize hari habereye irushanwa nanone FIA itegura rya African Championship Rally. Iryo ngiryo rero mu cyumweru cyashize ryari ryageze hano mu Rwanda. Yo Grand Prix hano mu Rwanda yo bayita Rwanda Mountain Gorilla Rally. Niryo rushanwa ryo gusiganwa mu modoka rikomeye rishobora kuba ribera hano mu Rwanda. Rero byari ryahageze. Abahungu bacu rero n'abakobwa bacu mu Rwanda birumvikana abari abari mu bigorigori, wa mugani wa muhungu wacu ngo ni King Lewis, kuko umuntu wahise aryegukana ni umuhinde bita Karan Patel. Akaba atwara imodoka ya Ford Fiesta, akaba agendera kuri pasiporo ya serivisi
nyakenya. Hanyuma rero niwe wayitwariye nyine, akurikirwa n'umugande bita Jasi Mangati witwarira Hyundai i20. Umunyarwanda waje hafi bamwita Gakwaya Jean Claude utwara Subaru Impreza. Gusa bano bo bagira n'ibibazo yuko baba bagitwara imodoka ziri hasi. Izi za Subaru Impreza, imodoka zo muri za 2002 ntacyo zatwara. Gusa hari umutaliyani utwara kuri passport de service y'abanyarwanda bita Davide Giancarlo, yari yabashe kuwa kane atwara Mitsubishi Lenza Evo X. Hanyuma umukobwa dufana turi benshi bita Kalimpinya we yibereye wa 18. Wa 18 mu bashoferi bagera muri 20 kabisa niho yaje guhagarara. Ubwo rero nuko byagenze, byarangiye gutyo birangira aho bita Karani Pateri. Muri abo bose aba bose batwara nk'abishimisha. Karani Pateri niwe muntu uri kuri ranking ya Afrika byibuze, kuko niwe muntu ashakaga amanota, kuko ubu no kuri ranking ya Afrika uyu Karani Pateri niwe wa kabiri, akurikiye umunyazambia nako bita Leroy Gomez ufite 150. Ubwo Karani Pateri yahise yikora utunota twe aramwegeragira 135. Ni ibyo rero twavuga kuri rari kabisa. Ubwo abafana ba Kalimpinya mwamwumvisha ahantu yibereye na Subaru Impreza ye ku mwanya wa 18. Nyuma ye ni abantu babiri bonyine bamuje inyuma. Sawa, ubwo rero ibindi ni hanyuma yo ku cyumweru tumaje kubona Grand Prix ya Qatar. Aka kantu karari nyine mba nkakubisemo nk'akantu kabereye mu Rwanda kandi ari ak'ibijyanye n'imodoka, naho ubundi twebwe ibintu byarari ntabwo ari ibyacu ni Formula 1. Sawa, bye, ciao.